what I've come to understand as being a Western point of view, it's very individualistic. Everything is important relative to the individual, where the Māori perspective is the other way around. Everything has a part, everything is important, everything has a part, everything has a role. Mōhio tāua ki te ao Māori, ko te tikanga iho atua, me te tikanga iho tangata. Te tikanga iho atua, ko era āhuatanga, ko era mātāpolo, ko era mahi i takea mai, i roto mai ngā tauira, i kitea i rāngona rānei i o tātou atua. Nā wai, ka whai toronga e rā tikanga, ana ka hua mai ko ngā tikanga iho tangata. E rā mea ka tā e tātou te panoni i te ao i te pō, i te ao i te pō. He mea ka whakatauria e pai ai tā tātou koke, tā tātou kōkiri, tā tātou ora, noho tahi hoki ki te tai ao. Law, on the other hand, is totally different. The idea that you can purchase land and sell land and generate profit. The idea of one person having the ability to own a clearly defined block of land. These are entirely new concepts for our people because of our idea of communism and collectiveness and that relationship of belonging rather than owning. Tō te ao pāhea, tō tauiwi ao tirohanga nui, ko te ao Pākihi, ko te ao tau hoko. Law comes from a place of enforcement, comes from a place of he momo, he hāmenetanga tōna, ne, he whakahau, me pēnei, me pērā. Whereas tikanga gives us guidelines that allow us to operate with our environment. It's not saying this is right or this is wrong, it's saying this is the most appropriate way or this is the most practical way to be able to exercise this particular function at this particular moment. Te mea ki te whakaaro ake tātou ki ngā wā o ngā mātua tūpuna, ko te tikanga te ture. Katoa ngā mahi e ora ai te tangata, e mate rānei te tangata, ka hua ake i ngā whakahaere tikanga. Nō reira, ahakoa he ao anō tēnei, hara i te mea kai te kitea whānuitea tērā whakaute ki te tikanga. You've got this shift happening where one side of the Crown, including the courts, the Waitangi Tribunal and legislation, are moving more towards recognising the validity of tikanga, but then you've got a coalition government who are looking at going the opposite direction and looking to undo a lot of that progress.